Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki pulit ka is Kasihil District menta ka janmit jong kasi sajan kila kempiang sa yuwe udkhot kaseng KSU. Ki pulit kila kem yu ni usamla kaseng hakpor kumbalai BJA. Bat kila rano sya sadar police station. Balek ka jing toket harkat ka jingwan sendan lang ki dkhot kaseng hakerdop ka sadar. Utai usamla ubla sya kem udai udkhot jong kasi isi bat hadin bala kem yu. Ki pulit kila rano sya sadar police station. Kat hadu bantoy kena ka kubor ompat tip bahalor ka kanung rem baki kem yu tu dukot kaseng KSU namar ki pulit kila khangno ya ka kherdop sadar police station kumban sukudeu hangne baka jing sya kem ki dukot ka KSU kala kiu sya ka sangot